Good morning, everyone. This is Orobo Bible Reading Platform. Today, I'm reading Matthew chapter 5, verse 34 to 36 in Orobo language. I'll be read Matthew Uyomi Roye Inyuri Awo Roye Ongbangbeni Rite Ongbangbesa verse 34. Eke vovo metake wene wodun inyurin wose ogiwu dume kidie oboyin ekete re ogene verse 35. Wojebe akpo dume kidie onye asan re ogene we awo ronye fiho wọ́n fa òde rí Jerusalem kìdè onye orere re ivie verse 36. Wọ́n fa òde re uyomi kìdè wọ́n seru ogeto ọ̀vọ̀ fún Sievo ke ebio. Thank you.